Om Swastiastu. Swastia Prapta aturan titiang duani sampun nyaringin video pembelajaran puniki. Punapi gatra alit-alit senereng sami. Dumugi sami pada ngemulihang kerahayuan lan status semangat melajahin bahasa Bali. Kecunduk mangkin sareng titiang Ibu Teresia Dujenarsari. Ring rahina mangkin iraga jagi sareng-sareng melajahin indik wangun lengkare. Inggih sedurung ke materi, Ibu aturang pitaken dumun. Nah niki sampun wenten pitaken. Ring DJ alit-alit sida manggihin lengkare. DJ biasanya alit-alit nemuang lengkare. Mirengan utawi ngewacen sanik kewastanin lengkare. Yaning iraga selehin lan titenin. Ring kuripan iraga serahinani akeh manggihin sani kebaos lengkare. Punike keanggen ring bebaosan inggian lisan lan tulisan. Nggih, niki aturan Ibu imbe nyani. Lengkare side kebuatan rikala mekarya swala patra utawi surat. Niki gambar imbe swala patra. Selanturnyane akeh lengkara punika ngewangun wacana sekadi pidarta. Lianan punika wenten taler satwa-satwa boya je satwa kemanten ring kesusastraan lianan sekadi cerpen, novel, drama, puisi, miwasani lianan, taler kewangun antuk lengkare. Puniki yaning alit-alit cingakin gambar anak sani sedeng membebaosan. Rikala alit-alit membebaosan sareng imeme, ibape, iadi lan timpal-timpal, pasti kesampun rerausane punike medaging lengkare. Niki gambar media sosial. Ngiring media sosial sani sampun akeh mangkin para jane nganggen media sosial. Punike kepanggihin taler sani kewastanin lengkare. Lan wenten taler lengkare punike kepireng saking media elektronik sekadi bebaosan ring TV lan radio. Lianan ring imbe-imbe puniki kari akeh bebaosan sani side iraga panggihin sani ngwentenang lengkare. Sedurung ke materi, Ibu telah tarang indik tujuan pelajaran rahina mangkin. Para sisya mangde preside sani ke pertama latarang teges ring soang-soang pepalihan wangun lengkare. Sani kaping kalih nyelehin lan minayang pepalihan wangun lengkare. Sani kaping 3 ngerereh imbe lengkare nganutin pepalihan lengkarani punike ring wacana. Sani kaping 4 mekarya lengkare nganutin pepalihan wangun lengkare. Pokok bahasan sani kepelajaran rahina mangkin indik wangun lengkare. Wangun ring bahasa Indonesia mearti bentuk. Lengkare patah kebaos kalimat. Dados nyani wangun lengkare inggih punike bentuk kalimat ring bahasa Indonesia. Nah, yening cengakin niki wenten pitaken. Napi sani kebaos lengkare. Patut iraga uning dumun indik teges lengkare.
Minabang ibu sampun wenten alit-alit sane sampun uning indik teges lengkare. Nanging jagi telataran ibu malih indik teges lengkare punika. Lengkare inggih punika pupulan saking mekudang-kudang kruna sane sampun meduwe arti tur kesusun nganutin uger-uger lengkare. Dados nyane lengkare punika pupulan kumpulan saking mekudang-kudang kruna. Dados kruna, kalih kruna, tigang kruna tur lintangan. Sampun meduwe arti. Nggih, niki meduwe teges kruna-kruna punika sampun medaging unteng pikayun. Tur kesusun nganutin uger-uger lengkare. Uger-uger lengkare nika yening ring basa tulis utawi sesuratan lengkare nika wenten lengkare patut kekawitin nganggen aksara murda utawi huruf kapital. Lan ring penguntat medaging ceciren utawi tanda minekadi tanda gecek utawi titik, tanda titik, tanda pitaken utawi tanda tanya, lan tanda pituduh utawi tanda seru. Pepalihan wangun lengkare. Wangun lengkare punika preside kepalih dados 3. Saneka pertama, lengkare nganutin tetujon utawi tetua. Sane kaping kalih, lengkare nganutin wangun. Sane kaping 3, lengkare nganutin paendikan lengkare. Lengkare nganutin tetujon utawi tetua kepalih dados 3. Saneka pertama, lengkare pemidarta. Sane kaping kalih, lengkare pitaken. Sane kaping 3, lengkare penguduh. Napa nika lengkare pemidarta? Lengkare pemidarta inggih punika lengkare sane tetujuanipun nelatarang parindikan utawi nguninganyang informasi. Cecirennya nih, lengkare pemidarta nganggen tanda gecek utawi tanda titik ring ungkurin lengkare. Niki wenten 3 imbe lengkare pemidarta. Saneka pertama, benjang semengan wenten festival ring Singaraja. Niki nguningayang utawi latarang pendidikan indik kewentenan festival ring Singaraja. Sane kaping kalih, titiang nyarengin pecentokan mepidarte di biring aula. Lengkare puniki latarang perindikan indik jejering ititiang puniki nyarengin pecentokan mepidarte. Selanjutnya nih, lengkare kaping 3, ring pandemi COVID-19 para siswa melajah ring jero soang-soang. Lengkare puniki latarang perindikan indik para siswa sane melajah ring jero sangkaning kewentenan pandemi COVID-19. Sekadi cecirennya nih, lengkare pemidarta puniki sane ketiga puniki nganggen tanda gecek utawi tanda titik ring ungkurin lengkare. Nggih, lanturang ring lengkare pitaken. Lengkare pitaken inggih punika lengkare sane tetujuanipun nunas pesaur saking sang sane ketakenin. Niki nunas pesaur utawi ngideh jawaban. Cecirennya nih,
Lengkare pitaken puniki nganggen tanda pitaken utawi tanda tanya ring ungkurin lengkare. Nah, niki imbenya nih alit-alit. Saneka pertama sire pesengan ragane niki nunas pesaur indik pesengan. Saneka ping kalih dijet tongos anake mebalih calon arang niki nunas pesaur indik gena utawi tongos. Sani kaping 3 ngudiang loh ayu ngabedulang ke sekolah niki nunas pesaur ring loh ayu nguningayang alasan nguluh ayu ngamak dulang ke sekolah. Sekadi cicirannya nih lengkare pitaken puniki make 3 sampun nganggen tanda pitaken utawi tanda tanya ring ungkurin lengkare. Selanturnya nih indik lengkare penguduh. Lengkare penguduh inggih punika lengkare sane tujuanipun ngandikain anak tiosan mangde meperilaksane utawi ngambil pekaryan. Cicirannya nih lengkare penguduh punika nganggen tanda pituduh utawi tanda seru. Niki alit-alit cingakin sampun wenten 3 imbe lengkare penguduh. Saneka pertama tulungin meme medagang kepeken. Niki ngandikain mangde si ketut niki nulungin memene medagang kepeken. Sani kaping kalih sampunan ngentungan lu ketukade. Niki mangde anak tiosan nenten ngentungan lu ketukade. Sani kaping 3 lengkarenya nih ede ngawak memunyi. Niki mangde anak tiosan utawi anak sani kajak mebebaosan nenten ngawag-ngawag memunyi. Cicirannya nih make 3 lengkare puniki sampun nganggen tanda pituduh utawi tanda seru ring ungkurin lengkare. Dadosnya nih ring 3 lengkare puniki wenten ceciren sane melianan lengkare pemidarte wau nganggen tanda gece, lengkare pitaken nganggen tanda tanya, lan lengkare penguduh nganggen tanda pituduh. Nike pinake pebinayan sane banget meciri rikale minayang 3 lengkare puniki. Lanturan ibu ring lengkare nganutin wangun. Lengkare nganutin wangun kepalih dades kalih. Sane ke pertama nika lengkare tunggal. Sane kaping kalih lengkare mesusun. Puniki lengkare tunggal tegasnya nih inggih punika lengkare sani pola nyani asiki. Sekirangnya nih medaging jejering lengkare. Jejering lengkare ring bahasa Indonesia punika sekadi subjek. Selanturnya nih medaging linging lengkare. Linging nika predikat. Ring asa punapini medaging penandang miwah pidartaning. Dados taler kewewehin antuk penandang. Penandang niki objek miwah pidartaning.
pidartaning niki keterangan. Wenten pidartaning indik genah, keterangan genah. Wenten pidartaning indik galah utawi dawuh. Inggih punika pidartaning waktu utawi keterangan waktu. Niki sampun wenten imbe nyane lengkare tunggal. Sanika pertama adin tiange ngambul. Niki medaging jejering, adin tiange jejering, ngambul linging. Lengkare kaping kalih Putu Yuda ngayah ring pura besakeh. Putu Yuda niki pinake jejering, ngayah pinake linging, ring pura besakeh pinake pidartaning indik genah. Selanturnya nih imbesane kaping 3 tiang madolan ajengan ring pesisi pasih Lovina. Tiang niki jejering, madolan niki linging, ajengan penandang ring pesisi pasih Lovina niki pidartaning indik genah. Niki tetiga puniki imbe saking lengkare tunggal. Elingan alit-alit polanya nih wantah asiki. Nike ceciren lengkare tunggal. Sane mangkin lengkare mesusun. Lengkare mesusun inggih punika kalih lengkare tunggal utawi lintang sane sampun keurediang wangunnya nih keangkap dados asiki utawi dados lengkare. Dadosnya nih lengkare mesusun niki kewangun antuk paling kidik kalih lengkare tunggal. Dadosnya nih kalih polanya nih. Dados taler lintangan. Dadosnya nih dados 3 lengkare, petang lengkare, dados asiki. Lengkare tunggal punika dadosang asiki. Lengkare mesusun kepale dados 3. Sane ke pertama lengkare mesusun pepadan. Sane kaping kalih lengkare mesusun metingkat. Sane kaping 3 lengkare mesusun pepetan. Napi nike lengkare mesusun pepadan. Lengkare mesusun pebadan ring bahasa Indonesia nike pateh sekadi kalimat majemuk setara. Inggih punika lengkare mesusun sane lengkaranipun kantun sepadan utawi sederajat. Lengkare tunggal sane ngewangun lengkare mesusun pepadan punika statusnya nih utawi genahnya nih sepadan, sederajat. Cecirennya nih ketah kegabungan antuk krune napi nanging sakewale miwah sane lianan. Niki imbenya nih alit-alit. Niki sane ka pertama nganggen krune napi. Cening jagi ngajeng napi manjus dumun. Niki ngician pilihan pilihannya nih sederajat. Cening puniki
jagi ngajeng napi manjus demun. Niki wenten dua pilihan. Niki imbe sane kaping kalih beline menekin motor ke sekolah nanging adine tundene mejalan. Lengkare puniki nganggen ceciren nanging beline menekin motor ke sekolah niki lengkare tunggal sane ke pertama. Nanging adine tundene mejalan niki lengkare tunggal sane kaping kalih. Posisinya nih elingan niki sederajat. Sane kaping 3 lengkarannya nih virus COVID-19 sube ngansan medikang. Sakewale muride konden dadi ke sekolah. Nah, niki cingakin cicirannya nih nganggen krune sakewale. Lengkare tunggal sane ke pertama nike virus 19 sube ngansan medikang. Lengkare tunggal sane ke pertama sakewale muride konden dadi ke sekolah. Niki ening cingakin maka kali lengkare puniki kegabungan dados asiki nanging posisinya nih sederajat. Ane mangkin lengkare mesusun metingkat. Napi niki lengkare mesusun metingkat. Lengkare mesusun metingkat ring bahasa Indonesia niki kebaos kalimat majemuk bertingkat. Inggih punika lengkare sane kewangun antuk lengkare sane paiketanyane nenten sumai. Nenten sumai niki patah sekadi nenten sederajat. Yening iwau lengkare pepadan niki kan sederajat. Sane mangkin mesusun metingkat niki nenten sederajat. Dadosnya nih wenten sane tegahan, wenten sane ring soran. Silih sinunggil lengkarenya nih kebaos inan lengkare, induk kalimat. Lengkare sane lianan kebaos peranakan lengkare utawi anak lengkare utawi anak kalimat niki ring bahasa Indonesia. Imbenya nih niki imbe sane ka pertama alit-alit durus cingakin dumun nyoman sedek melajah dugas iketut ngajak melali. Napi mawinan niki dagingin ibu warna sane melianan niki ibu ngicen tanda. Sane barak niki nyoman sedek melajak niki merupa inan lengkare. Dugas iketut ngajak melali niki peranakan lengkare. Niki warna puniki ngicenin tanda utawi ceciren sane encen inan lengkare, sane encen peranakan lengkare. Niki saking lengkare tunggal sane ke pertama nyoman sedek melajah. Lengkare tunggal sane kaping kalih dugas iketut ngajak melali. Raris ke gabungan dadosan siki dados lengkare mesusun metingkat. Sane kaping kalih niki imbanya nih iluh tusing masuk kerana ada upacara melaspas ring umah ni. Iluh tusing masuk nika lengkare tunggal sane ke pertama sane dados inan lengkare. Kerana ada upacara melaspas ring umah ni. Puniki lengkare tunggal sane kaping kalih sane dados peranakan lengkare.
Imbas selanturnya nih, imeme pacang melancaran ke Danu Beratan, genahe punike akeh wenten wisatawan. Imeme pacang melancaran ke Danu Beratan niki inan lenggare, genahe punike akeh wenten wisatawan niki peranakan lenggare. Genahe puniki, genahe punike akeh wenten wisatawan niki latarang indik Danu Beratan. Nike ngawinan ia dados peranakan lengkare. Sekadi niki kerana ada upacara melaspas niki sangkaning latarang indik tusing masuk nyani. Nggih, sane lengkare ka pertama iwau dugas iketut ngajak melali niki latarang indik galah inyoman melajah. Nggih. Mungkin indik lengkare mesusun pepetan. Napi nike lengkare mesusun pepetan. Ring bahasa Indonesia, lengkare mesusun pepetan nike kebaos kalimat majemuk rapatan. Tegasnya nih, inggih punike lengkare mesusun sani ngutamayang mepetang wangun lengkare sani pateh. Durus alit-alit cingakin dumun imbe nyani. Mangde malih jebos cingakin ke tegas nyani. Wenten lengkare tunggal sani ke pertama. Loh sari subenganten. Lengkare tunggal sani kaping kalih. Loh sari jani nongos di sambangan. Wenten wangun sani pateh. Wangun sani pateh. Inggih punika wangun jejering lengkare iluh sari. Sangkaning pateh wangun jejering puniki dados ke pepetang. Punapi lengkarenya nih? Nah, niki lengkarenya nih. Loh sari subenganten. Jani nongos di sambangan. Niki sane kewasane lengkare mesusun pepetan. Sangkane sampun wenten wangun sane ke pepetang iwau inggih punika jejering nyani. Durus alit-alit cingakin imbe sane lianan. Wenten lengkare tunggal ibape melali ke Denpasar. Selanjutnya nih, ibape melali ke Gianyar. Wangun abi sane pateh. Wangun jejering lan linging. Nggih. Ibape melali nike wangun sane pateh. Dadosnya nih lengkare mesusun pepetan punika ibape melali ke Denpasar lan ke Gianyar. Nike. Tinjapan ibu ring lengkare nganutin paindikan jejering lengkare wenten kalih lengkare lumaksana lan lengkare linaksana. Ring bahasa Indonesia lengkare lumaksana puniki kebaos kalimat aktif. Lan lengkare linaksana puniki kebaos kalimat pasif. Niki tegasnya nih. Lengkare lumaksana inggih punika lengkare sane jejering lengkare nyane ngelaksanayang pekaryan. Linging lengkare nyane ketah merupa kruna tiron mepengater anuswara. Anuswara niku wenten papat nye, me, ne,
nge. Lengkara linaksana tegasnya nih inggih punika lengkara sane jejering lengkara nyani keni paindikan. Melianan sareng lengkara lumaksana jejering nyani sani ngelaksanayang. Yening linaksana jejering nyani keni paindikan. Yening di bahasa Indonesia niki kan lengkara utawi kalimat aktif. Dados nyani jejering utawi subjek nyani aktif ngelaksanayang pekerjaan. Yening linaksana niki kalimat pasif. Jejering lengkara nyani nenten ngaryanin pekaryan nanging ieu keni paindikan. Sira sane nglaksanayang pekaryan nike biasanya nih penandang utawi objek ring lengkara punika. Ciciran lengkara linaksana linging lengkara nyani ketah merupa krunetiron mepengater ke miwah linging krunetiron sane mepengiring in lan pengiring e. Niki lengkara lumaksana. Lengkara lumaksana sani linging nyane merupa kruna kahanan. Alit-alit uning napi nika kruna kahanan. Kruna kahanan punika kata sifat utawi kata keadaan yening di bahasa Indonesia. Niki imbe lengkara nyane. Iputu Setiawan jemet pesan melajah. Jemet niki linging sane nganggen kruna kahanan. Lengkara lumaksana sane linging lengkara mepengater anu suaranya. Imbe nyani Mbok Ayu nyampatang kamarni sebilang semengan. Niki linging nyani nganggen anu suaranya nyampatang. Dados nyani Mbok Ayu niki pasti kesampun nglaksanayang pekaryan inggih punika pekaryan nyampat. Lengkara lumaksana sane linging lengkara nyani mepengater anu suara me. Imbe nyani Made Bagong meli motor baru. Meli niki lengkara ane me anu suara me meli meli dados nyani Made Bagong niki mepari laksana utawi ngelaksanayang pekaryan api pekaryan meli motor baru. Selanturnya nih wenten lengkara lumaksana sane linging lengkara mepengater anu suarana. Imbe nyani sebilang sanje Iadi nulungin meme di sengon. Sane encen ma anu suarana niki nulungin. Saking kruna tulung dados nulungin. Sane encen jejering lengkaranya nih niki Iadi. Iadi puniki melaksana utawi ngelaksanayang pekaryan inggih punika nulungin meme. Selanturnya nih niki lengkara lumaksana sane linging lengkara mepengater anu suarenge. Imbe nyani para sisya ngentungang luring bak sampah. Niki nenten medaging garis bawah. Alit-alit uning
sani encen kruna sani nganggen anu suara nggih niki patut ngentungan niki linging saking kruna kriya sani anu suara ngentungan. Para sisya pinaka jejering lengkara puniki ngelaksanayang pekaryan inggih punika ngentungan lu. Ring lengkara linaksana. Lengkara linaksana sane kewangun antuk kruna kriya dados jejering. Nah, kruna kriya utawi kata kerja puniki dados jejering genahnya ring Arab. Alih-alihin titiang nyoman uli tuni. Niki pinake ciciren sane sampun ketlataran iwau niki ciciren lengkara linaksana nika mepengiring kruna kriya nyane mepengiring in. Iki imbanyane alih-alihin tiang nyoman uli tuni. Tiang sani ngelaksanayang pekaryan inggih punika alih-ngalihin. Selanturnyane lengkara linaksana lingging lengkara mepengater ke. Imbanyane ipun kecinga oleh dani jero mangku. Ipun niki pinaka jejering keni parindikan inggih punika cingakina oleh dani jero mangku. Sira sane nglaksanayang pekaryan ngingakin punika dani jero mangku. Dani jero mangku niki dados penandang utawi objek genahnya ring ungkur. Nah, niki ciciren nyane nganggen kruna kriya mepengater ke kecinga. Lanturan lengkara linaksana linging lengkara mepengater ke lan mepengiring an. Iwau mepengater ke manten makin ke lan pengiring an. Napi kruna nyane niki imbanyane sampine ketegulang di punyan kayune. Sampine puniki pinaka jejering lengkara keni paindikan inggih punika ketegulang di punyan kayune. Sira sane negulang niki durung ketlatarang ring lengkara. Nggih. Nanging niki sampun nyinang jejering puniki nenten nglaksanayang pekaryan nanging keni pendidikan. Lengkara linaksana linging lengkara mepengiring in lan pengiring e. Niki imbanyane niki sampun wenten kalih imbanyane. Sanika pertama bukune tulisine bahan inyoman. Bukune puniki pinaka jejering. Bukune puniki jejering sane keni paindikan. Indikanika tulisine. Sira sane nglaksanayang pendidikan nulis inyoman. Inyoman iki dados penandang genahnya ring ungkur. Patah tala ring lengkara puniki siape juga oleh idadong. Siape puniki pinaka jejering lengkara keni peindikan juga. Saning nglaksanayang pekaryan nika idadong. Sane dados penandang. Ki sampun ring penguntat. Matur sesema aturan titiang sangkanin alit-alit sampun miar sayang sampun nyarengin pepelajahan rahina mangkin indik
wangun lengkare. Nggih cutetan Ibu Dumun, iwau iraga sampun melajahin indik wangun lengkare. Wangun lengkare nike sida kepale dados 3. Lengkare nganutin tetujon utawi tetua, wenten lengkare nganutin wangun, wenten lengkare nganutin paindikan jejering lengkare. Selanturnya nih alit-alit mangde melajahin lan mekarya peragaan indik imbe lengkare sanes sampun ketelataran iwau. Nenten lali Ibu ngaturan gangrene sinampura, jukut kangkung sambal sere, kirang langkung titiang ngaturan sinampura. Yening pet prade wenten baosa Ibu sanenen nenten manut ring angge sarire alit-alit miwah pamiarsa sanelianan Ibu nunas gangrene sinampura. Nggih sane mangkin puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.